Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Say something, just few words. Kyrsoibor Pyrtuh ki berawat nangi, kita kematran, bangga aingu trei tu ni kemari ansan, lasha sungai na, bangan pelaj pajba ya kini ke manifesto ke jonga, bangan ni pun na kita agni election kemanuan agajang apulai, na ke Shillong 17 North Shillong Constituency. Haka kalai tarik urampang arajar arpulai. Sawai kertong klemseng ubani konik election MLA haka syap jonga torchlight. Uba Kyrsoibor Pyrtuh ulaplat jika thop haka dor jongka kot kubor. Haka balasyon ni gimat treka man pen urlong lari kipat ba jongka North Shillong Constituency ki JDU komunong mi kemat yang dorbar tawan ke jylla. Kimat rekam ki baunia ukertong ulabu akamat dea bantrei na kebenta ke Constituency ke baun mi kemat kadai lor ke jengkut jeng subah ke bau pentrekam mi skim ki buan lengba ke bahak jong MLA mana kesnem ke bejulong point san keluar tengka sisnem kemde syak liang yenu banshim ya ketulap om kumu MLA hynrei hakador bayok ginong belasngi banshim igi jing mentoy ke bayok nak sarkar kumu MLA lakalong hakapang ke sitom kalet kawan la syakajakat rekam ni syikang dorbar tawan ke jylla. Haga baun penankam baik ke kali basyong patba kam da penankam lagi kali ke bekerpang dan lagi kali ke badan lagi lait sau bat kiwe-kiwe. Nang ta ha kania kamat rekam ke bau ula pelat hamat peran. Uneu kertong ula ong baun ai jing khen man ka snem ha ke baydai bat kejing pentrekam bat kamang pisai ke MLA scheme kalat thau kam mi samla bat kiwe de. Nalor ke Constituency ke baun mi kemat uba Kyrsoibor Pyrtuh hakane ke Manifesto ulapan pauru iki katukane ki mat rekam ki bedai bagi jumentoy jong jylla hibro kawei bat kimat ke bakam kongsan ki dai halor ke kot kekya ke puli puthi ke hok jong ki kenthai ke bahak tungkam ya ki samla ban kente bergerap gariang ban pendek pensa ke mariang bat ki babuan ki wede kimat Bat minta kini ke wandur kumni bat ngani tu ipi ha kini ke manifesto ke jonga dan arteli ki benta ki bakra kawei kadai bet kamat ba ye dai bet tang bat ke constituency tang bat ke North Shillong Constituency dai kamat ke baar pade kadai bat ke jylla ki ei ki lat ki denti ki ba ngila ban weng ye ki jing e jong ke jylla ingin wanra ye kawei ka an ka bangila pen kre lupa make clear right to healthcare, make clear right and access to affordable healthcare act. Namar hangi, kakoi kakya kadai kahok, kamdei ka subsidi. Dadangi dang ye kren tang ha ka subsidi ka bomot ba, ya kakoi kakya ka jongi dang penyat dagi company ki he saipan. Hynrei ka yanga, bat yengi ha ka kam me khalia kakoi kakya kadai kahok. Nakata-kadang in wanra ia make clear right to healthcare and affordable accessibility to healthcare bill. But yegini ki ain baroh nginum le lendet yegi pajba. Ngin pelong yegi pre consultative meeting. Agabang ngin yatai yang ban penwandur ya ki ain ki beper ki ban wanra yegi jingmentoy yegi jinggerpu yegi nong song. But kata ke network kan dan ye ki volunteer but ki counselor ki ban yeram ya ki briu ki bangat aga srip jong ga jing di drops but kata ke network kan ye trei ringkat but ki dorbar snong kan ye trei ringkat but ki wei but ki tna trei kam jong sarkar but kam tam ru but ka tna trei kam jong ga ai ti kumu MLA ru ngan push ba ka dei bandan ka community rehabilitation center kabumut rehabilitation center na kabentagi bangat aga jing kerni di drugs bakin syong hagi jaka ki ba penyai ba baiting ka daga sarkar namar ba kanum rem than ka bai sumar yagi briu ki bangat haga ni jing kerni di drugs nang ka ngin ya susu na kabentagi samla sa kawei pat kabenta kalat item aja
kawei ngin hap ban ai ya ka skill training ban upgrade ya ka skill ban kentiu ya ka sap ya ka buit trei kam jong i khna samla gi jong i nang ba kinyo ban trei hakikam gi ba her pe dan ba kli ya nga gi ong ba em gi la wan thang gi briu gi ban abar ban wan kurup lot ya ka jaka aga snong ga jong i ga jala ga jong i dei ka ta kam dei gi jing sisa ka jing sisa ga dei ba ga jala ga jong i ka dei ka labor deficit state ki project ki bahe lada dan ki nong trei ki numna ban pendap tin rem dei tang baga dei ka labor deficit state ka dei ru ka jala ka ba duna ki skill worker ngan ai nuk sa ya pi da ka ba ngakdo ningkong ya kita ki jingkot jingmot ki jonga ki badan ha ni ka benta to ningkong lada nga job bat nga long unong mikman nagani ka 17 notch long constituency ka office ka jonga MLA kan hapo ka RTI Act but ngan pentip pa ba klem depan jing tip menuru ngan pentip pa ba nagapor ya gi jing trekam gi jonga khamtam ya gi jing trekam jonga skill MLA but kiwe nang ta nganum sim ya ketulop MLA hindai ngan sim tangkat kedor ke ba ki nong trei nong bela yo habis sini kata ke minimum wage tat hadu ba ke sarkar jylla kan pintre kam ya kita ki welfare board ki bangila adawa mentala khatsan ar posnan welfare board naga bentai domestic workers naga bentai ki transportation workers naga bentai ki nongnya rapido naga bentai ki delivery boy delivery girl ki balik sam TRC ki brio nata ki gig workers but kumta tete